السلام عليكم. كما شفتوا في يديا هديه، وهديه غاليه بزاف، لان هذه اول ساعه عربيه في العالم اللي صنعها المغربي ديالنا بيان سور اللي هو صغاري فؤاد. سيت مونتر اللي اونيك، دونك كاينه وحده في العالم، كاينه اون سول مونتر في العالم كما كتشوفوا بالاسم ديال دوزي وبلا مارك ديال الاكسا. دونك هذا شرف ليا، سي ان اونور بور موا انني جو بورte votre marque. C'est l'honneur est partagé. Je suis vraiment très honoré de pouvoir remettre la montre à Douzy, donc être partenaire avec cet artiste reconnu dans le monde, surtout la fierté du Maroc. Donc vraiment c'est un très grand honneur et félicitations. Merci, c'est un plaisir pour moi et je te souhaite un très très grand succès. Je sais, le produit parle de lui-même, quoi, c'est un succès. Et je suis tombé sous le charme de cette jolie montre qui est à l'Aqsa. Et تكونوا معنا وغتشوفوا plein d'autres surprises. Inch'Allah. Inch'Allah.